Yes, twongere tubasuhuze cyane, twongere tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwese mudukurikiye mu masaha ya mu gitondo. Igicamunsi cyiza rero kuri mwe mudukurikiye mu masaha ya nyuma ya saa sita. Tunono kandi kwifuriza umugoroba mwiza kuri mwe mudukurikiye mu masaha y'umugoroba. Biraza guterwa no mutwumva muherereye ndetse nuko ingengabe yaho ihagaze. Twe turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa kane, turi ku itariki 4 z'ukwezi kwa 9, turi mu mwaka wa 2025. Ntibisanzwe rero tubahaye ikaze mu makuru agezweho, nkuko maze kwimenyera rero amakuru yacu akaba agenda agaruka hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakomeje kugenda rero habera isibaniro cyangwa se hakomeje kugenda habera imirwano ikomeye cyane, ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ndetse tutibagiwe n'abafatanyabikorwa bayo harimo ingabo zitwa ngo ni FDNB n'izigisirikare cy'u Burundi, abacancurero b'abanya bunono byavuye ku banyarumaniya, ahubwo ni abacancuro baba Colombia. Hanyuma kandi hakaba harimo imitwe twaje intwaro irimo ndetse n'umutwe wa FDLR, byose bikaba byarakube mu cyiswe ngo ni Wazalendo. Imirwano ikomeye irimo iragaragara muri Sud Kivu, aho imirwano irimo iragenda yototera umujyi wa Uvira. Nk'ubu ngubu ni munyemerere mbabwire ko tugiye guhera ku mirwano ikaze cyane yabaye n'ubundi hariya imurenge ku munsi w'ejo, aho n'ubundi twirwanaho mu gitondo ku munsi w'ejo yaramukiye mu mirwano ikomeye cyane, ndetse bikaba byageze mu masaha y'umugoroba hacyumvikana uguturika kw'imbunda ziremereye zo bwoko bwa Chari de Combat. Byose mu byo tugiye kugenda tugarukaho, aho turubuze kugera no muri Uvira naho ibintu ntago bimeze neza. Tukaba turubuze kureba uko biramutse ndetse nuko ibintu byifashe hirya no hino hariya muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza gusimbukira no mu karere k'ibiyaga bigari, aho ku murongo wa telefone turabuze kuba turi kumwe na Vincent, tugenda dufatikanya kugenda tubagezaho update ndetse n'amakuru agiye atandukanye hano muri aka karere k'ibiyaga bigari. Niba rero udukurikiye ariko ukaba utarakanda kuri subscribe cyangwa se kuri sabone, twemerera muri aka kanya ufate amasegonda atarenze 30, hanyuma ubanze ukande kuri subscribe ndetse ukande no kunzogera, kugira ngo buri ko dushizo inkuru cyangwa se buri ko ikiganiro cyageze uzajye uba mu mbere mu kubona inkuru ikihagera. Kuri mwe mwabikoze rero ku de chapeau, ndabashimiye cyane. Icyo musabwa rero nta kindi no gukora like ndetse mukanasharinga, kugira nyine mukomeze kugenda cyangwa se dukomeze kugenda twagura umuyoboro wanyu wa Eugene Official, rwose ubagezo amakuru yizewe yo hirya no hino ku isi. Tudatinze rero, reka amakuru yacu tuyinjiremo sasa mu buryo burambuye, tuyahere muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hano muri Uvira cyangwa se muri kino gice giherereye muri za Uvira. Nukuvuga ngo ku munsi w'ejo kuva ku isaha 4 ahantu bita muri za Mikenke niho habaye imirwano. Ni ibitero byagabwe kuri izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa, cyane cyane zigizwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Bakaba rero baragabye ibitero byari bigabimije kwigarura nibura agace kamwe mu duce tubiri turi strategique dufitwe n'izi ngabo zatwirwaneho nk'uko amakuru abivuga. Ni imirwano yatangiye hagana ku isaha 4, imirwano ikaba yarabera ahantu bita za Mikenke. Iyindi rero ibera ahantu bita muri za Rugezi, aho amakuru avuga ko iyabera hano muri za Mikenke yatangiye hagana ku isaha 4. Iyi mirwano ikaba yarabaye cyangwa se yarabereye ahantu bita aho izi ngabo zaturutse, ahantu bita ngo ni izi ngabo zagabye ibitero ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa, zaturutse ahantu bita muri Point Zero. Hanyuma rero baraza batereka imbunda zabo ahantu bita muri za Biraro 2, baratangira gusheringa n'ubundi hari muri za Mikenke, aho batangira kurasa bakoresheje imbunda za Chari de Combat. Amakuru dukura kuri mugenzi wacu uri hara muri bira bice ukomeje kugenda abikurikirana, aremeza ko ubwo bari batangiye gusheringa, twirwaneho bahise bava mu gice kirimo abaturage bigira imbere bajya gutega ambush izi ngabo, nk'ibisanzwe kuko bari biteze ko igihe bari buze kuba batangiye cyangwa se basoze gusheringa zishobora no gutangira kwa advancinga zikegera imbere. Hanyuma abanyeshuri bari bagiye ku mashuri bahise bava ku mashuri, abenshi barataha. Hanyuma twirwaneho rero igihe kigeze izi ngabo zishatse kwa advancinga
bahuriramo hagati barwana icyo twakwita umuhenerezo, impande zombi zikaba zararwanya urugamba bahanganyemo cyangwa se bahanganyemo rukomeye cyane. Usibye ibitero byabaye ahangaha, amakuru arakomeza anavuga ko ikindi gitero cyagabwe ahitwa za Rugezi. Iki gitero, iyi Rugezi murabizi ko iri mu majyepfo ya Minembwe ndetse n'abitangwa ni Ruziba, niho rero ibitero byabereye. Ibitero nabyo byose bikaba byaraje bigamije kugira ngo nibura twirwaneho ibe yahugira cyane ahitwa za Mikenke, noneho abaturutse hano mu bindi bice bashaka kwinjira muri za Rugezi bahite binjira. Gusa ntago byaje kubakundira kuko ibitero byose nk'uko amakuru atugeraho byasubijwe inyuma, cyane cyane ko hano muri za Rugezi ho byagiye kugera mu masaha y'umugoroba nabwo imbunda ntizicyumvikana, ariko mva ko ari imirwano ikomeye cyane. Twirwanaho baravuga bati ntabwo dushobora kuba twarekura iyi Minembwe cyangwa se ngo be badukura hano muri za Mikenke, bati kuko twahakubakuye tuhakeneye, dukeneye kuba twagarura umutekano w'abaturage. Hanyuma utu duce ahitwa kuri Puezero ndetse n'aha bita ngo ni bahita ngo ni Puezero ndetse n'aho bita ngo ni donc ni aho bita Kwirango, Kiziba ndetse no Kwirango. Aha hitwa ngo ni kuri Kiziba ndetse no Kwirango n'ahanga kuri Puezero. Bakubwiramo ko ari uduce cyangwa se ari ahantu hatuwe cyane n'abaturage bagiye bava mu bice bigiye bitandukanye bahubaka inkambi. Donc hari inkambi, arizo za nkambi twababwiye mu by'ukuri twamaze kumenya amakuru, twari twababwiye inkuru ivuga ko FARDC ndetse n'abarundi baje bashyiramo ibirindiro byabo cyangwa se ibigo byabo, amaka yabo nimwe baje kuyubaka muri abo baturage mu rwego rwo kwirinda ko bashobora kuba bakongera kuraswa na drone za biseguniza M23. Murabizi ko baherutse kwirasa, mu kwirasa kwabo turatangira tuti cyangwa se biravugwa ngo nibo birashe. So rero kuva icyo gihe nk'uko amakuru bivuga ngo baravuze ngo ni drone ya M23 natwirwano yabarashe, none ibirindo byabo ibyinshi bamaze kubihageka cyangwa se kubiseseka mu ngo z'abaturage hanga za Puezero, ngo ni Kiziba ndetse n'ahitwa ngo ni Kwirango. Aha rero niho mu by'ukuri amakuru avuga ko bamaze gushyira kazabo cyangwa se ibigo byabo, muri make irondo ryamaze kwivanga n'abajura, kuko urumva ko ibigo bya gisirikare nabyo bamaze kubitsindagira hehe hano muri iyi midugudu cyangwa se muri izi nkambi z'abaturage. Hanyuma indi nkuru ikavuga rero cyangwa se ikatwemeza ko ari naho hari guturuka ibitero karahabutaka biri kuba bigabye hano muri za Mikenke ndetse na za Rugezi, bigamije kureba ko bakwigarurira biriya bice. Izi nkambi nk'uko natangiye mbibabwira zirimo abanyamurenge, abapfurero ndetse n'ababembe bagiye bahunga bava mu bice bigiye bitandukanye bakaza rero bahungira hariya hantu. Nguko rero uko imirwano yifashe hariya muri za Minembwe cyangwa se muri biriya bice nyine by'abanyamurenge, nuko nguko ibitero byiriwe byifashe. Amakuru rero turaza mu kanya gato, turacyarimo kugenda tureba dushakisha ku murongo mugenzi wacu uri hariya Minembwe cyangwa se muri za Imurenge, kugira ngo atubwire uko biramutse, niba nabwo hari ibitero biramukiye hariya hantu. Ku murongo wa telefone twamaze kuba twakira Vincent, nawe yamaze kuba agera ku murongo wa telefone. Waramutse neza bwana Vincent? Waramutse neza bwana Faita. Urakomeye? Ndaho ndashima rema. Ya, hanyuma ku munsi w'ejo ntago twigeze tugeza ku badukurikiye ya minota yacu twita ngo ni update time, ariyo mpamvu uyu munsi tubasezeranya ko tugiye kubaha amakuru menshi cyane. Nibyo rwose. Ya Vise, hanyuma ndagira ngo rero amakuru yacu tuyahere mu by'ukuri ku mirwano iri kuvugwa cyane yabereye hano Imurenge. Ni mirwano yabaye ndetse nonaha mu byo mbona urimo kugenda unsinyana cyangwa se umpereza nuko twirwano yasohoye ndetse n'itangazo kuri iyi mirwano yabaye ku munsi w'ejo. Ndagira ngo iyi mirwano tuyigarukeho. Ibyo ni mirwano yabaye ikaze cyane mu bice bya Minembwe, ariko mu gace cyane ka Mikenke. Yego. Aho ihuriro ry'ingabo zirwana ku butegetsi bwa Kinshasa zatatse twirwanaho mu bice bitandukanye bya Mikenke. cyane ko hari hamaze n'iminsi hari urugamba rukomeye cyane, za Rugezi, za Rurambo, za Mikenke, aho bita za Marimba, n'utundi duce dutandukanye.
ariko akaba ari uduce cyane cyane dutuwemo n'abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Hakaba rero hakomeje kuba ibitero bikomeye aho FARDC, ingabo z'abarundi, FDLR, Mayi, Wazalendo, Imbonerakure ndetse n'abacanshuro bagabye ibitero, ubona yuko ari ibitero bari bateguye ku buryo bagira ngo bace intege abarwanyi bo muri twirwaneho, ariko badasize n'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Yego, akaba ari ibitero byahereye ejo mu masaha ya mu gitondo, ndetse kugera uyu munsi tuvugana ibitero bikaba bigihari kandi bikomeje. N'uyu munsi muri iki gitondo nabwo byaramutse. N'ubu rwose biracyari nk'uko twirwaneho inabivuga, uretse itangazo yasohoye ejo ku mugoroba ndetse n'izindi nyandiko iri kugenda isohora ku mbuga nkoranyambaga zabo bakunda gukoresha. Baravuga yuko ari ibitero bikomeye biri cyane cyane muri Haut Plateau ndetse na Moyen Plateau za Minembwe, ndetse no mu bice bya Rurambo, ko ubona ari ibitero bigamije cyane cyane kwibasira igice kiyobowe na twirwaneho. Bakavuga yuko rero ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubutegetsi bwa Gitega bufasha imitwe itwaje intwaro mu kugumya kugaba ibitero ku basivile. Yego, cyane cyane uhereye ku gitero bagabye ejo mu gitondo, kandi igitero kigamije kwica nk'uko babivuga bagabye aho bita Nyarurango. Bari bagamije nyine abanyamurenge batuye muri kano gace nk'uko babivuga kugera za Rugezi. Yego, kino gitero cyarakomeje kigera kuri centre ya Minembwe. Ntabwo kuri centre ya Minembwe bari bamaze iminsi batangaje yuko aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta bayigaruriye. Imirwano ngo yageze ntago yageze centre Minembwe, ahubwo ngo byageze mu majyepfo y'isantere ya Minembwe, kuko yabereye ahantu ngo bita ngo ni za Biraro mbiri. Iyo ngiyo niho bisa naho byakocaguraniye cyane. Bakavuga ko mu makuru nahoze nkura ku mbone zanjye cyangwa se ngo ni mu majyepfo ya Minembwe, kuko zabereye muri Rugezi. Mu majyepfo ya Minembwe n'ahitwa ngo ni Ruziba. Ubwo urumva ntago centre ya Minembwe ngo ni ntakorwa vise, ni ntakorwa rwose. Twirwana mu itangazo yasohoye yavuze ko bagize centre ya Minembwe, ariko FARDC nayo mu makuru yari yatanze yavuze ko centre ya Minembwe yamaze kuyifata, kandi AFM kugera gatatu mu itangazo yasohoye yabivuzemo nayo. No mu itangazo yitwirwana yasohoye yabivuzemo. Iravuga ngo ibitero byahereye aho bita Nyarurango, birakomeza bigera mu Rugezi, birakomeza bigera centre ya Minembwe. Nkuko baravuga bati abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije na FARDC, bafatanyijwe na FDLR, bafashijwemo n'abarundi, bongeye bataka igice cya Mikenke, umudugudu wa Mikenke. Baravuga ngo drone 3 bakoresheje zari ziri gukoreshwa na FARDC n'ingabo z'abarundi, zari zifite icyicaro aho bita Bijombo n'aho bita Puezero. Muri Puezero ahangaha ngo hari n'abaturage, ni namwo hahanda abarundi bagiye gupfurika inkambi zabo cyangwa se ibigo byabo mu rwego rwo kwirinda ko bakongera kubarasa. Bijombo rero na Puezero n'izi drone 3 zaturukaga nk'uko babivuga. Barakomeza zigera zone Minembwe ndetse na Mikenke. Izi drone zaraharasaga nk'uko twirwanaho bivuga, ikavuga yuko byateye abaturage ubwoba, ese bigira n'ibintu byinshi byangiza n'abantu bahaguye ari benshi, aho bakora yuko tangije ibitaro ndetse n'amashuri n'isengero. Twirwanaho ikavuga yuko FARDC, ingabo z'abarundi, FDLR baturutse mu gihugu cy'u Burundi, ku itariki 2 bomotse umupaka, bambutse umupaka, banyuraho bita Runingo, barakomeza bageraho bita Haut Plateau ya Uvira, barakomeza bageraho bita Rurambo, barakomeza bageraho bita Remera. Ko bagiye bakajya mu mudugudu bita Mabimba, ariho bahise bashinga ibirindiro.
bongera imbaraga mu gice cya Ho Plateau na Mwaye Plateau ya Uvira na Fizi nk'uko iri tangazo rya Twirwaneho ribivuga. Itangazo rya Twirwaneho rikavuga yuko ingabo z'amahanga zifatanyije n'ingabo za Kongo bakomeje gukora igisa na jenoside ku butaka bwa Kongo. Bakavuga yuko babona ari ibintu bateguye kandi ari ibyaha ubona bakora birangamiye ubusugire bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko ibitero bigabwa ari ibitero byateguwe mu buryo bugaragara byo kwibasira abasivili b'Abanyamulenge ndetse n'umutungo wabo. Aho ibi bikorwa byakozwe guhera mu cyumweru gishize kugera n'iki cyumweru. Bizana ikavuga ati twebwe turabona yuko nta kintu dukwiye gukora, dukomeza kwitabara kuko ntabwo twakwemera ko dukomeza kugirirwa nabi batwaka n'ubutaka bwacu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ntabwo tuzatega amaboko kubatwica. Ati kugaragara nuko ingabo z'u Burundi, ingabo za leta Kinshasa n'ibitero bifatanyije ati bari gukora jenoside bayikorera abaturage b'inzirakarengane. Ati ko bafite gahunda yo kumaraho ubwoko nk'uko babitangiye muri 2017 kugera uyu munsi. Turwane ku baturage bakomezwa gutezwa Abanyamulenge batuye za Fizi ndetse na Uvira na Itobwe. Yego. Akagera CDTV. Ni itangazo basinye ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 2025 ishinga n'umuvugizi wa MRDP Twirwaneho Kamasa Ndakiza Orikana. Ubwo ni ryakozwe ku munsi w'ejo n'ubundi bitero biri kuba. Bimaze kuba huko niho barikoze ko barusoye ku mugoroba. Kandi wumva na n'ubu bikiri kuba. Itangazo rivuga ko na n'ubu bikiri kuba. Ndavuga itangazo nicyo rivuga. Itangazo ryasohoye koresha turivuga ibyenye. Nakubwiye ko ibindi bakore bari gushyira kuri social media zabo bakoresha ari bavuga ko mu gitondo naho byabaye. Vise amakuru dukura n'ubundi ku baturage bararaza Cibitoki ubwo tayari twamaze kwinjira mu mwandiko sasa. Amakuru turimo turakura ku mbone zacu zira mu gihugu cy'u Burundi ziremeza ko ngo ingabo z'abarundi zikomeje komoka cyangwa se kwambuka kwinjira nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se biri kugenda babibona. Bakomeje kwinjira cyane hano muri za Uvira baturutse ahantu bita za Cibitoki. Iyi ni inkuru tungira ngo nayo tuyigarukeho ivugwa muri iki gitondo. Ibyo ni amakuru dukesha abaturage bari mu ntara ya Cibitoki mu gihugu mu gihugu cy'u Burundi. Baravuga yuko nyine babonye ibikamyo byinshi cyane bipakiye intwaro zikomeye n'iziremereye kandi bipakiye n'abasirikare benshi bava muri iki gihugu bambukiranya imipaka bajya mu gihugu cya Kongo. Bakavuga yuko bamaze iminsi igera muri 3 babona imodoka nyinshi zipakiye abasirikare b'Abarundi, zipakiye ingabo nyine z'iki gihugu, ariko harimo n'imbonerakure n'abo mu mutwe wa FDLR ndetse bakinjira bajyanye n'intwaro nk'uko abaturage babivuze. Yego. Bakavuga bati aba basirikare n'abatorezwa mu gice bita mu kigo cya gisirikare kiri Cibitoki aho bita Kishemera ndetse na Mudubugu. Bakavuga yuko bo mu karere bagiye gufasha FARDC ndetse na Wazalendo mu guhangana n'ingabo za AFM 23. Yego. Bakavuga bati rero tumaze iminsi tubona bomoka kandi bajyana n'intwaro. Nabo bakavuga yuko byabateye ubwoba kuko babona bitari bisanzwe mu minsi yashize. Ariko ko n'iyisi ariho babona izi ngabo z'u Burundi zakajije umurego ndetse no kwambuka ku bwishi. Ariko n'ubundi bije bisanga n'izindi mbonerakure ejo zambutse zigera mu 3,000 aho zambutse zerekeza mu misozi ya Minembwe nk'uko n'amafoto twagiye tuyabona. Imbonerakure n'ubundi twazaragiye gufasha ingabo z'Abarundi zari mu kano gace ka Minembwe ndetse na za Rugezi na za Rurambo ugakomeza na za Mikenke. Ko numva ngo muri iyo za Minembwe sinzi niba izi ngabo zamaze kumenya ko ariho M23 ndetse na Twirwaneho bari gutegurira gahunda yo gukuramo iyi Uvira, kuko urabona hano ngo naza ngo na bano zino mbonerakure nazo ngo ziri kwisuka muri Minembwe cyane ku bwinshi. Ntabwo rega zabiyoberwa kuko iperereza ry'igihugu cy'u Burundi rikorera hano cyane kurenza uko rikorera mu gihugu cy'u Burundi.
izirenga 3,000 ngo zamaze kugera muri Minembwe, ubwo ndavuga imbonerakure bamaze kuhagera rwose, kandi n'ibikoresho bikomeye nk'uko abaturage bajya babitubwira, abaturage b'abarundi batuye hano za Rumingu, abatuye hano za Kavimvira, abatuye hakurya muri quartier bise mu quartier y'abarundi muri Plaine de Rusizi. Babonye bomoka rwose batwaye n'intwaro, batwaye n'ibyo kurya, n'abaturage rero ba Mikenke nabo babihamije ndetse n'abaminembwe. Vise tugaruke rero twikomereze n'amakuru yacu, n'ubundi duhite twinjira hano muri Uvira, kuko turacyari hano neza kando n'umujyi wa Uvira. Turimo turagenda tureba uko ibintu bimeze, dore ko iyi mirwano nubwo wasesenguka avuga uti imirwano nje nkurikije ibyo mbona ndetse nuko mbona iyi mirwano nkavuga nti ishobora kuzarangira igeze mu Burundi, nubwo avuze ngo ntago byashoboka ngo Vetura ngo byagaragara nabi niki, ariko ngiye nkurikije izi ngabo ziri kuza kurwana n'iki, ndabona ariyo birimo biragana. Nk'ubu barakubwira ko ngo muri Uvira ngo uyu mujyi wa Uvira ukomeje kwambikwa ubusa n'iki n'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa, ubwo ndavuga FARDC ndetse na Wazalendo, barimo barasubiranamo bikomeye cyane. Ahanini bigendeye kuri wa mujenerali uherutse kuzamo, hari Wazalendo batigeze biyumvamo n'aka na gato, ku buryo kuva kuri umunsi wo kwitariki kuva kuri tariki 2 ndetse n'ejo kuri tariki 3 Uvira na n'ubu ngubu ngo amaduka nta duka riri gukora, urujya n'uruza rwahagaze aho, ndetse n'amakuru ari kugenda tubwira ko rwose Wazalendo bamaze kugenda bafunga imwe mu mihanda imwe n'imwe bashiramwe amabariyeri. Bise izi ngabo ndabona zishobora kuza nazo ubwazo kwimeninda cyangwa se kuza gusuranamo bikaba ibindi. Ibibazo byo byisubiranamo birahari, kubera yuko kuva ku itariki 2 kugera ku itariki 3 hari ikibazo cy'umutekano muke mu centre ya Uvira. Kubera yuko nyuma yuko Wazalendo itishimiye ko President Felix Tshisekedi ashyizeho Brigadier General Gasita Olivier agiye kuyobora ibikorwa bya gisirikare muri bino bice, Wazalendo ntabwo yabyishimiye, cyane ko byagaragazaga yuko uyu Brigadier General Gasita Olivier ari umunyarwanda. Bakavuga bati ntabwo dushobora kwemera yuko aza kuyobora ibikorwa bya gisirikare kubera ko azashyigikira bene wabo b'abanyamurenge. Ati ntabwo tumwemera. Ibyo rero byateye imyigaragambyo ya bucece mu baturage. Abaturage bakavuga bati ibintu murimo mudukorera ntabwo ari byo, bituma barekera gukora imirimo y'ubucuruzi, bafunga amaduka yabo, kubera ko Wazalendo yari yababwiye ati nimuramuka muje murahura n'akaga, kandi na societe civile zimwe na zimwe zishyigikiye Wazalendo zagiye zibabwira. Mu mujyi wa centre ya Uvira nta muntu wari urimo ko ukora business, ahubwo Wazalendo arimo yawutemberagamo. Yego, akanya gato ukabona barasanye na FARDC, akandi kandi ukabona Wazalendo zirutse, kubera yuko nubwo zirimo zidegembyamo nta mbaraga zifite ku buryo zabasha kuwukontorora. Noneho ingabo z'abarundi zibwira FARDC yuko badakwiye kubarasa, ahubwo bakwiye kujya babafata. Akaba ari nabwo buryo ki batangiye gufatamo bamwe mu bakuru ba Wazalendo, aho bamaze gufata 16 nk'uko amakuru twabonye abihamya. Ariko ubundi umujyi ukaba wambaye ubusa, kubera yuko icyo babana icyisho mu baturage. Baravuga bati bishoboka ko iyi Wazalendo ishobora kurwana, ugasanga bigize ingaruka ku baturage, nk'uko amakuru yajya avamo bino bice nyine yajyadushyikira byatubwira. Ariko bagasaba ko Gasita ngo yava mwa bino bice akagenda. Ntabwo twemera yuko inshingano Gasita yahawe na Tshisekedi aza kuzikora, kubera yuko Wazalendo ngo ibona ko ngo atari byo. Bakabwira abataximeni, bakabwira abamotari ko baguma mu ngo zabo. Yego, muri centre ya Uvira ukagenda bita Kavimvira, ukagera bita Muragwe na Karundu. Aho bose yaba abamotari yaba taximeni bumviye ubusabe bwa Wazalendo. Byo nta moto wabona, nta modoka wabona mu duce twa Murogwe, Kavimvira ndetse na Karundu. Ahubwo hari kujya humvikana amasasu, nk'uko abaturage bavuga ati turwaye twumva imbunda ntoya hafi ya Uvira, mu gace ka Murogwe, mu gace ka Kavimvira. Ati tukumva kandi gato bararasanye, birongeye birahagaze.
atari ku bwoba ni bwinshi kuko cyane cyane umutwe wa mayimayi ufatiye kuri Wazalendo nawo ubona ko wabyinjiyemo. Nabi byo bavugaga byo ko M23 intambara yakambuka mu Burundi cyari ikibazo gikomeye mu gihe M23 yaba yifuriza abaturage ivuga yuko iyohora amahoro yakora ikosa ryo kugera mu gihugu cy'u Burundi ihatera kubera yuko igihe cyose yagaba igitero mu gihugu cy'u Burundi yaba intambara y'akarere zatera intambara y'akarere ngira ngo wajya uzibona yuko hari ibihugu bikikije muri East Africa bikikije Burundi bishyigikiye Burundi yuko buri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bise gatoya mbere yo kuzana kuri ibyo hari n'inkuru numvishe ziri kugenda zihuhiswa nubwo ntazibonera proof neza zivuga ko ngo abayobozi ba Wazalendo hano muri Uvira ngo General Gasita n'abarwanyi biwe ubwo ndavuga FARDC ngo baba batangiye kugenda babafunga aho benshi muri bo ngo bamaze gutabwa muri yombo bari mu mvuto. Nabikubwiye yuko amaze gutabwa muri yombi 16 muri Wazalendo. N'abayobozi cyangwa n'abasanzwe ni n'abayobozi ba Wazalendo muri abasete usanzwe tuzi twavuga ngo bakomande hari batangaje amazina yabo ntabwo baratangazwa. Nibyo nakubwiraga yuko hari ibihugu bishyigikiye Burundi igihugu cya Tanzania gishyigikiye Burundi ko buri mu intambara. Ntabwo rero M23 yarezita mu gihe Tanzania yabinyuze muri Tanganyika. Abaturage bari haraba bagiye guhura n'akaga ku buryo M23 byuvuga ko igiye kurengera abasivile itabi kibashije kubarengera. Vise bishobora kugenda bya politike narabonye bivyira ibyabyo bishobora gutambuka byitwa nk'undi mutwe runaka. Ego yuko nabonye ibintu by'amahanga niko ibintu by'amakata nabonye b'amahanga wibagiwe wa mutwe twari twumvishe ngo wavutse ngo ugiye kurwanya ubutegetsi bwa Gitega bwa Evariste Ndayishimiye hano kiragihe bigikomeye hano muri Uvira za Kamanyora. Nibyo nakubwiye yuko ingabo z'u Burundi zamaze kubitahura yuko igihe cyose igitero kizaturuka ari M23 izabibagabye igitero byaba bibi wumvise ibyo Ndayishimiye yavuze ndetse n'iby'igisirikare cy'u Burundi cyavuze. Mu gihe rero M23 babifuriza amahoro abaturage bavuga babuhura ntabwo bakora ikosa yo kuba batera igihugu cy'u Burundi. Igihe batera igihugu cy'u Burundi hari ibitero by'iterabwoba kandi M23 ntabwo yabasha kubihagarika. Ya Vista tukiri hano rero muri za Uvira cyangwa se no mu nkengero yazo ahitwa muri Warungu naho ngo ikozanyaho rya M23 ndetse we n'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa naryo rikomeje kugenda rifata indi ntera. Mbibutse ko ahangaha ni mu mbibi cyangwa se twibutsa dukurikiye ko ari mu mbibi za Uvira ndetse n'iyi teritwari ya Warungu biregeranye neza ni ibice bifatanye neza ubwo urumva ko nta n'imirwano irimo kugenda yototera cyangwa se yinjira muri Uvira. Nibyo guhera ku munsi wo kuwa kabiri mu masaha 9:30 gukomeza ejo ku munsi wo kuwa gatatu Rwanda nyine yari ikaze hagati ya M23 ndetse na Wazalendo na FARDC FDLR ndetse n'ingabo z'abarundi mu bice bya Warungu habaye gukozanyaho kw'abarwanyi n'impande zombi. Yego abakuru rero bamwe cyatubwiraga yuko hari imirwano ikomeye kuko humvikanaga ku mpande zombi imbunda ziremereje. Bavuga yuko rero ingabo z'abarundi zaje gufasha FARDC ndetse na Wazalendo mu mirwano guhera ejo. Yego gutuma noneho imirwano isa n'ituje abo muri twirwanaho begera ku mpande. Bavuga yuko kugera mu masaha ya 8 imirwano yari yabaye nk'ihagarara. Ko numva bitoroshe. Ntabwo byoroshye ariko urundi ruhande rumwe ubona yuko M23 itangaza yuko imerewe nabi mwabiro bice kubera yuko nkuko Colonel Nanga yabitangaje. Yavuze yuko abaturage mwa kino gice bamerewe nabi ku buryo bukomeje. Agaragaza yuko ubutegetsi bwa Kinshasa buri kubagabaho ibitero bikomeje. Yego rero kikaba kikwereka yuko twirwana mu mwaka no gace torohewe.
Ya bise mbere yuko rero tuhita tujya muri Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se muri Nord Kivu, reka tubanze tugaruke gato no muri Bukavu, aho ngo abapolisi polisi nyine iri hara muri za Bukavu yatangiye guca ikintu bita ambutiyaje mu mihanda hariya muri biriya bice bwana Vincent. Ni igikorwa cyatangiye ku itariki 3 nyuma y'uko guverineri wa Sud Kivu nyine bitangaje akavuga y'uko agiye gushyira abapolisi mu muhanda, agiye gushyira abapolisi mu bikorwa bitandukanye kugira ngo bakorere abaturage nk'uko babyiyemeje. Yego, uko guverineri wa Sud Kivu yatangaje rero yavuze ati twebwe abapolisi bacu bakora kinyamwuga dusohoye, ati bagiye kujya on service du peuple, ati bakorera abaturage kugira ngo ibyo bakeneye babibone. Polisi yo mu muhanda ishinzwe ingendo zo mu muhanda rero yitwa PCR yahise itangira ibyo bikorwa ejo, aho yatangiye gushyira ku murongo imodoka, gushyira ku murongo amagare ndetse n'amamoto, ku buryo irinda akavuyo mu muhanda kandi ibwira abaturage yuko bakwiye kugira n'isuku mu ibarabara. yego, amakuru rero abaturage baduhaga n'utuvidewo baduhaga batubwiraga ati nimurebe yuko polisi yabigezeho, yashyize ordre mu muhanda, akabona yuko akavuyo kari karimo ambutiyaje yarimo aho moto, amakinga, ibitogotogo ndetse n'ibindi batwaraho ibikoresho mu mujyi wa Bukavu, wabonaga bifite akavuyo muri uwo muhanda. yego, ukabonamo n'imodoka nini z'amakamyo zitwara ibiribwa ndetse n'ibindi bikoresho. ko bamaze guca akavuyo kubera yuko guverineri w'iyi ntara yanzuye ko amakamyo manini ajya anyura kuri Rusizi ya kabiri, imodoka nayo zikanyura kuri Rusizi ya mbere, ko ibyo byose byagabanyije ambutiyaje, ko byashyizwe mu bikorwa na polisi yo mu muhanda bita PCR, ko ibintu bimaze kugenda neza ugereranyije no mu minsi yashize mbere yuko ino polisi yagera. Ya bise, hanyuma rero reka twomoke tuve muri Sud Kivu duhite dusimbukira muri Kivu y'Amajyaruguru, hanyuma amakuru yacu tuyahere hano mu mujyi wa Goma, aho rero amakuru avuga ko igoma rwose ibiro byo muri quartier yitwa ngo ni Kasika, za Kasika byatwitswe. Ndagira ngo iyi nkuru tuyinjiremo, ese ibi biro byatwitswe nabande bimeze bite bwana Vincent? Mu makuru yatangajwe na bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze ba AFM 23, ariko badatomora neza, bavuga yuko ibiro ngo byatwitswe n'agatsiko k'abanyabyaha. Bakavuga bati ni amabandi yabitwitse, ati kuko amabandi aherereye hano muri komini ya Karisimbi amaze kuba menshi. Ati rero nta bandi babitwitse, ati ni igikorwa kigize icyaha. Yego, ariko ntabwo babasha gusobanura nyirizina waba warabitwitse, kuko ntibigeze bavuga niba ari Wazalendo, bavuga FDLR cyangwa bagira undi bavuga ko baravuga ngo ni amabandi kandi agamije gukora ibyaha. Ati itwikwa ry'ibi biro ni kimwe mu bikorwa bigize ibyaha byabaye muri komini ya Karisimbi. hanyuma se ko n'andi makuru hano igoma avugwa na kungu wa AFC Veturango yongeye gufata ayandi mabandi menshi cyangwa se abandi bajura benshi. Ya mabandi bayafatiye mu zihe quartier, bimeze bite iby'aya mabandi? Ni amabandi nk'uko byatangajwe na AFM 23 yafashwe ejo ku mugoroba ndetse no ku munsi wo kwa kabiri ku itariki 2. Bavuga yuko ari amabandi bafatiye muri quartier ya Lac Vert, harimo abasivile basanzwe, ariko hakaba harafashwemo n'umwe mu basirikare ba FARDC wari uri mwabino bite, aho bafatanye ndetse n'urumogi, bafatana intwaro za kizungu ndetse n'amasasu. Yego, bikavuga yuko hari n'inzu babagamo bakoreragamo ibyaha babasanzemo, bagasangamo n'urumogi, bagasangamo ndetse n'ibi bikoresho bya gisirikare. Ko byarangiye inzego z'ibanze zifashe icyemezo yuko n'iyi nzu bayisenya kuko ari inzu bafasha gukora ibyaha, niko byagenze, bahise bayisenya. Nuko rero ubwo bayishyira hasi ku butaka, aya mabandi barangije barayatambikana. Kigaragara wanasanga ari nayo buriya yanatwitse, buriya ibi bikorwa byose by'urugomo nibo babikora, ku buryo n'ibyo biro tubonye byatwitswe aho ngaho nyine muri ako gace twe tugarutseho mu kanya kitwa ngo ni Kasika, wasanga naribo bakoze ibi bikorwa.
ntabwo byegeranye kubera ko hamwe ni Lac Vert ni Kasika, ariko ntabwo twavugira ubuyobozi bwa AS kuko batigeze babitangaza, buriya baracyakora iperereza. Yes, Vice, tukomeje rero reka dukomeze n'andi makuru, tugaruke ahantu bita muri za Ituri rero ngo CRP ni wa mutwe wa Thomas Rubanga, mu by'ukuri ngo uravugwa ko ushaka kugandagura cyangwa se kwivugana guverineri w'intara ya Ituri, ubwo ni wa mutaramo cyangwa se wa umwe washyizweho na Tshisekedi Chilombo. Nibyo ni amakuru dukesha umuvugizi w'igisirikare cya FARDC muri kano gace ka Ituri, avuga yuko bafite amakuru bakesha ubutasi bwabo yuko umuyobozi wa CRP Thomas Rubanga avuga ko bagamije kugira ngo bazagandagure umuyobozi w'intara ya Ituri, Generali John Ruboya Nkashama. Bakavuga yuko rero mu makuru bamaze iminsi babona bakura mu barwanyi bagiye bafatwa ba CRP, bakura mu nyandiko bagiye bafata mu bice bitandukanye ko yavuze yuko nta kindi agamije ari uko azagandagura uyu guverineri. Bakavuga yuko rero ngo bamaze gutahura umugambi wiwe yuko nta kindi agamije ari uguteza akaduruvayo muri Rwanda namara kugandagura uyu guverineri. Yego, bikavuga yuko rero ngo bagiye gukora patrouille zishoboka zose kugira ngo bafate abarwanyi ba CRP bari mwa bino bice, ariko baramuka banabonye aho uyu Thomas Rubanga nawe ari bakahatera kugira ngo bamushakishe, nubwo amakuru twabonye avuga yuko ashobora kuba mu gihugu cya Uganda ariho aba, agakomeza bino bikorwa by'uyu mutwe wa CRP ari mu gihugu cya Uganda. Ibi rero byavuzwe nyine mu kiganiro uyu muvugizi w'igisirikare cya FARDC mu ntara ya Ituri yahaye abanyamakuru, agaragaza buryo ki uyu mutwe wa CRP wakoze ibikorwa byinshi by'iterabwoba ndetse n'iby'ubwicanyi mu bice bitandukanye bya Ituri, haba muri Njugu, haba muri Rumu ndetse no muri Beni. Avuga ko aya makuru bamaze kuyabona rero ko bashaka kuzagira nabi guverineri, ko bari maso kandi bagiye gukomeza gushakisha abarwanyi b'uyu mutwe, nubwo hari n'abarwanyi bamwe bahise berekana bahise bishyikiriza FARDC bazanye n'intwaro zabo. Vice, turebye cyangwa se dusesenguye uriya mutwe wa CRP wa Thomas Rubanga ufite ubushobozi bwo kuba wagaba igitero kuri guverineri ukaba wanamwivugana? Amakuru avuga yuko CRP ishobora kuba yifatikanyije na M23 nk'uko na FARDC bivuga. Iyo muri za Ituri niko bavuga, FARDC itangazo yasohoye ejo. Ntabwo rero kuba yagira imbaraga itazigira igihe cyose guverineri yaba adacungiye umutekano ku buryo bufatika, umutwe witwaje intwaro uwo ari wo wose nubwo baba bafite Kalashnikov bamurasa. Ya Vice, reka tugaruke rero n'ubundi duhite twigarukira ahantu bita ubwo turacyabona navuga ko ni ari Goma, kuko n'ubundi naho Joseph Kabila aherereye. Perezida gutunga bari muri Afurika y'Epfo, yagisuye muri Afurika y'Epfo, yasuye muri Afurika y'Epfo yitabiriye inama yateguwe na Thabo Mbeki. Hanyuma rero ngo akaba ngo yasobanuye ngo impamvu nyamukuru yatumye Tshisekedi amushinja ibyaha byamwicisha. Iyo mpamvu rero akaba yayishyize hanze. Bwana Vincent, uyu ni wahoze ari perezida w'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Joseph Kabila. Nibyo mu kiganiro yahaye itangazamakuru yavuze yuko impamvu zatumye uyu perezida nyine wamusimbuye amuhiga bukwara akamushinja ibyaha bitandukanye byanamwicisha. Yazisobanuye, asobanura n'impamvu yanafunze General Chiwewe. Aravuga ati ngewe rero nka wahoze ari perezida iharanira demokarasi ya Kongo, ati kugira ntangaze ibyatumye uyu wasimbuye amhimbira ibyaha, ati byahimbwe na Felix Antoine Tshisekedi wasimbuye, ati mu rwego rwo kwirinda ko ari uwamuryoza kuba yarananiwe kuzuza inshingano afite. Rero ibi byose mwebwe mubibona nk'ibintu by'ibinyoma. Yatangaje ikinyamakuru Jeune Afrique, ariko mu nyandiko ndende yanditse ashyikiriza kino kinyamakuru kishyira hanze,
ibi n'ubundi abitangaza nyuma y'iminsi mike ubushinjacyaha bwa gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bumusabiye gukatirwa igihano cy'urupfu. Bamushinja ibyaha bitandukanye hashinjwa birimo ibyaha by'intambara no kugambanira igihugu nk'uko twagiye tubibona mu rubanza. Yego. Ibyaha uyu mugabo yarezwe nyuma y'uko y'amezi 3 ashize hanze icyo nagaragaza n'itangazo ko ari bikwiye kubahirizwa kugira ngo igihugu cya Kongo kigire umutekano. Ndetse amaze no gutangaza yuko aje mu mujyi wa Goma. Ibyo byatumye ubutegetsi bwa Kinshasa bumubona nabi, utangira noneho kumuhiga bukware buvuga yuko yifatanyije n'umutwe wa M23, aho bamushinze yuko afite uruhare mu gushyigikira M23, bakavuga yuko ari nawe wayishinze. Bizi yuko wabaye perezida guhera 2001 kugera 2019. Mu by'ukuri hari byinshi yagiye ashingwaho, bagiye bagaragaza yuko ibibazo biri muri Kongo n'ubundi nawe bifitemo uruhare, ariko rimwe na rimwe akabihakana. Ariko mu nyandiko yaravuze ati ibirego by'ibinyoma byo kugambanira igihugu bishinjwa na kandi bigamije gutuma nabura ubuzima. Abantu batari batekereza ko ibi bibazo koko ari ibyanjye, ahubwo ni ibyatewe n'ubutegetsi bukunda ruswa. Ati nibi bitonesha n'icyene wabo ibyugarije umuryango wa Kisekedi. Atabari bazo kuri rero ati umuryango wiwe yashatse gushyira mu butegetsi kubera ko udashoboye. Yego. Ati abafatanyabikorwa biwe rero bashinja bino byaha kugira ngo babone icyo bisobanuza. Nagira batangarize yuko ibyo atari byo ntigeze nkora ibi byaha. Ati ndasaba umuryango wa Gisekedi yuko washyikirizwa ubutabera kubera ubujura ukora. Yego. Kandi ibi by'imanza nabyo bigakurwaho kubera yuko nta gihamya na kimwe gishimangira ibyo ndegwa. Ati kimwe kigaragazwa. Ati ahubwo ibintu bakoze kugira ngo banyikize. Ati n'amayeri yo gukuraho opozisiyo. Ati ntabwo gushyikiza opozisiyo muri rusange no kugerageza kuvana umuyobozi mukuru wa politiki mu ruhando rw'igihugu nk'uko abivuga. Rero nta bindi bigamijwe no kugira ngo banigezeyo. Ati rero kwemerera ubutegetsi gutegeka nta nkomyi ndetse n'ubuziraherezo, ati bagira ngo badukureho. Ati ariko ntabwo bizabakundira. Ati rero ibi ni itegeko kidakora. Ati mubibone nk'uko twibasira. Ati ikize ari ba ofisiye bakuru mu ngabo ndetse no muri polisi yo muri iki gihugu Kisekedi amaze guta muri yombi. Arabafunga, atarabica, ati kabafunga atabacira urubanza, ati mu buryo butandukanye. Bamwe muri bo baguye muri gereza kubera kubica urubozo no kubura ubuvuzi bukwiye. Ati byose rero yanga yuko hari uwazamubaza inshingano ze. Ati nk'ubu General Christian Chiwewe Songesa atoza umujyanama wa perezida mu bya gisirikare na Lieutenant General Frank Numba. Ataka n'ibyo bashinga gucura umugambi wo kwica Kisekedi no gukuraho ubutegetsi nyuma yo guhabwa ayo makuru n'ubutasi bw'ibihugu by'amahanga nk'uko yabivuze. Ariko ibindi nibi ikigamijwe no kugira ngo abikize. Ati ntabwo yigeze bibaho. Ati n'ubutasi politiki ugamije kwica abakekwaho kubera inkoramutima ubuyobozi bwanjye atabigeze babaye inkoramutima zanjye. Ati ari abantu agamije kugira amareho abashinja ibinyoma. Ati ndabona ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko hazabaho ingaruka zikomeye mu gihe bazakomeza gukora ibikorwa bimeze nk'ibi no guca intege FARDC n'abasirikare bayo. Ati bizashyira ibibazo, bizashyira igihugu mu kibazo cy'umutekano muke kubera umuyobozi ufunga mu buryo bw'akarengane aba ofisiye be n'abajenerali, atagakomeza guhemukira Repubulika. Atahubwo abangaba ari kwirukana, ari guhungabanya igihugu ndetse no kugishyira mu kaga. Ndamugira inama y'uko yabireka. Nibwo butumwa rero yatanze mu nyandiko yandikiye Jeune Afrique. Vise uyu rero nubwo Joseph Kabila rwose yatanze ubwo butumwa asa n'ubisobanurira abakongomani ndetse n'abakurikira ibibera hariya hantu
cyangwa se n'ibiri kuhabera hano mu burasirazuba ndetse na Kongo yose muri rusange. Gusa ariko uwitwa Minisitiri Jacquemain Shaban we ngo yavuze ko uyu mugabo adakwiye kwitabira ibiganiro by'abanyekongo, ubwo muri make ni nko kuva ko atari umukongomani. Ntabwo yavuze ko atari umukongomani, ahubwo yavuze ngo kubera yuko yifatikanyije n'imitwe yitwaje intwaro akagaba ibitero kuri repubulika nk'uko abivuga. Iyo mitwe ishinjwa ko ari iyahe, ari abaki? Aravuga ati hari imitwe yitwaje intwaro itandukanye yashyigikiye, ati kandi nawe agashinga igisirikare cye. Ati rero ntabwo akwiye kuba yitabira ibiganiro bihuza abanyekongo, kuko yagaragaje yuko ashaka kurwanya ubutegetsi mu buryo bwitwaje intwaro. Ati niyo mpamvu rero nta burenganzira na buke akwiye kugira bwo kwitabira ibiganiro bihuza abakongomani nk'uko Jacquemain Shaban minisitiri w'umutekano yabitangaje. Ubwo ubundi si ibyo biganiro hari aho bigiye kubera? Hari ibiganiro biteganyijwe yuko bizaba nubwo batari batanga itariki. Ibihuza abanyekongo byatanzwemo icyifuzo n'ihuriro ry'abepiskopi b'amadini katolika ndetse n'abagize andi madini n'amatorero akorera ku butaka bwa Kongo. Vincent, ko mbona abagize umuryango w'umwami wa Katari basuye Kinshasa cyangwa se bageze Kinshasa kuyisura, ibi biracura iki? Ni urugendo rwakozwe na bamwe mu bagize umuryango w'umwami wa Katari. Babonana na Jean Pierre Bemba baganira ku mishinga itandukanye Katari yifuza gushoramo imari mu bisata birimo ibikorwa remezo, ingufu, amabuye y'agaciro, uburezi, ubuzima ndetse na tekinoloji. Aho bavuga yuko bifuza gushora amafaranga menshi mu kino gihugu kugira ngo bakomeze bagire iterambere rishingiye ku mubano w'ibihugu byombi. Ariko bakaba bahaje nyuma y'uko n'ubundi haje n'izindi ntumwa za Arabia Saudite naho zishaka gushora imari mu kino gihugu mu bisata bitandukanye. Sinzi rwose uburyo kiba ibibazo by'umutekano bikiri ibibazo, aho bakaba barimo baraza ngo baje gushora imari, sinzi icyo bizeye. Gusa ariko icyo nabonye rwose igikemura byose ni igihe kizagenda kitwereka cyangwa se kitubwira ikigamijwe cyangwa se uko bizagenda. Reka twigarukire mu Burundi ngo uwari umucunzi cyangwa se warindaga imitungo ya Bunyoni yafunzwe. Aha ni mu gihugu cy'u Burundi. Nibyo, mu gihugu cy'u Burundi nyine wacungaga imitungo ya Bunyoni yatawe muri yombi nyuma y'uko bigaragaye ko ashobora kuba yaragize uruhare mu kuyicunga nabi atereka leta. Kubera yuko leta yari yavuze yuko iyi mitungo igomba gushyikirizwa abayobozi kugira bari bayicunga. Bivuga yuko rero batigeze ayitanga, akaba ariyo mpamvu yatawe muri yombi. Witwa Donatien Mbonicura, akaba akomoka mu mudugudu bita Matyazo mu karere ka Mwaro mu ntara ya Gitega. Yatawe muri yombi rero ku cyumweru ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa karindwi, aho yafatiwe Ikinindo mu majyepfo ya Bujumbura. Bivuga yuko rero ubu ngubu afunzwe kubera yuko bivuga yuko ngo iyi mitungo ishobora kuba yaragiye iva mu bintu bitandukanye bigize ibyaha nk'uko urwego rw'iperereza mu Burundi rubivuga. Yego, rukaba narwo n'ubundi rumufunze, ariko sosiyete sivile ndetse n'abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu akavuga yuko yahohotewe kuba yarasizwe mu mitungo, atagakwiye kuba afungwa kubera yuko imitungo niyo abayifite kumufunga ari ukumuhohotera. Harimo amazu yakodeshaga, harimo amasambu, harimo n'amamodoka. Ibyo byose rero bakaba bamushinjaga yuko ngo abitunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kuko ari leta yakwiye kubibifite. Twigarukira muri Sudani rero ngo abantu bagera ku 1000 bapfuye bazize inkwangu. Hari abantu bagera mu 1000 bapfuye bazize inkangu. Inkangu yahitanye umudugudu wose, abantu bagera mu 1000 barapfa. Aho amakuru avuga yuko habashije kurokoka umuntu umwe gusa.
bakaba ari inkangu yari ikomeye cyane yibasiye umudugudu wose, uragenda rwose uratabangana. Bivuga yuko rero nta n'ubutabazi babonye kubera iki gihugu kiri mu ntambara. Umudugudu bita Tarasini uherereye mu misozi ya Maranyuma, y'iminsi nyine idahagarara imvura nyinshi yagwaga, byatumye uyu mudugudu inkangu ziza zirabitambukana, ibintu byose byari biba amazu, abaturage. Harokotse umuturage umwe nyine kwa kubivuga ngo harokotse uwo kubara inkuru. Niba rero nta update Vincent ufitiye abadukurikiye twakurekura, hari update waba ufite nk'ibisanzwe se? Hari update y'itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Uburezi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko M23 guverineri wa Nord Kivu asohoye itangazo avuga y'uko abiga bagiye kujya batanga umusanzu ari mu 22 kugera ku 30,000. Ibi ngibi rero byanzwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, baravuga bati ntabwo AFM 23 ifite ububasha bwo kugena umusanzu w'abaturage batanga mu burezi. Turabamenyesha yuko amashuri ya leta ndetse n'amashuri afitanye y'amasezerano na leta nta n'urufaranga na rumwe bazatanga rw'umusanzu, kubera yuko iki gice gifashwe na M23 mu buryo budakurikije itegeko nshinga. Turamenyesha abaturage yuko ayo mafaranga mudakwiye kuyatanga kuko ntayo twigeze dushyiraho, kuko ni twebwe tugenda ibyerekeranye n'imisanzu itangwa n'ababyeyi, imishahara uko ikwiye gutangwa, amafaranga yo gufasha ibigo ndetse n'inyubako. Turamenyesha yuko ibi byavuzwe n'ubutegetsi bwa AFM 23 bidakwiye gushyirwa mu bikorwa. Ariko baravuga ibindi mu gihe batangaje yuko ababyeyi bakwiye kwimenya ko igice gigaturwa na M23 kitazongera kwishyurirwa amafaranga ya leta nk'uko yabikoraga. Ukabona kubikora gutya rero ari ugushyira mu gihirahiro ababyeyi ndetse n'abana. Igihe umubyeyi yaba yifuza yuko umwana we yiga, akwiye gukora ibisabwa kugira ngo yige, kuko leta ubona imeze nk'abaterera. None ubwo abaturage baraza gukora iki Visi? Barumva ibya M23 ibya FC23 cyangwa barumva ibya Kinshasa? Nibyo nkubwiye, ngo umubyeyi wifuza ineza y'umwana we azakora igikwiye. Yes Visi, rero twakurekura tukaza gusubira mu yandi masaha. Urakoze cyane. Yes, bakunze Jeune Official rero rwose yari mugenzi wacu Vincent, twari turi kumwe ku murongo tugenda tubagezaho amakuru ya update agiye atandukanye. Ni nako rero amakuru yacu muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa kane ku itariki rero enye n'ubundi z'ukwezi kwa 9 twabateguriye yari ateye. Ubwo turaza gusubira mu yandi masaha muri wa mwanya twise ngo ni update time. Turabakunda cyane rero, kora subscribe niba wari usanzwe udukurikira utarayikora, hanyuma kandi niba wanarabikoze unkandire kuri like ndetse unasharinge cyangwa se usangiza abandi iyi nkuru kugira ngo dukomeze kugenda twagura umuyoboro wacu, umuyoboro wanyu. Ciao. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Kraveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 6. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity.